za mafura. Waziri ha beha notes yakauonesa namna ze stoko za mafura zilio harmwa yensi hatu haonesa ya ukaya ye emeli ya mwiso ya ja vanonsi juu ya bali ya mafura ija vanu ye mwezi 20 na mweja ya mars na vanu rizamba o vanu harmwa yensi kabati tabu ya mafura rilona yo harmwa yensi nga juu toshiza yensi hata usiku wajo ja yemeli jo bali ya mafura ikao kainahenda mjuma o mwezi kume yame inge ze stoku zilio harmwa hidrokarburi hatu ngazi jo toshiza hata ngazi jo baki wakati yemeli yo ijo waswili. Waziri hatekeleza osi ye nukta ya saa ya ukaya harumwa ye dunia pia andungwa juao heli zendongozi liyo ya ukaya harumwa ye golf hondi humalika o andungwa rengao ye mafura na ngarujwa ukaya ye Detroit Dormuzi baziwa ya woi sababisha harumwa ye dunia kamil ze bei za he mafura zihea abunge uyatekeleza le tarajio hilo ye serikali jumla wa jamwa ya ukaya ye wizara ni shirika la he mafura wende waone ndamna ya ukaya wakitartibu za ukale shirika litidhurihe rijoja ritabi hamaudu shawa oneze tartibu ya ukaya le shirika litidhurihe shaba we maranyaba watidhurihe ili wake daima mafura harumwa yensi. Waziri tena hatarajia ya ukaya wandua oneze namna za ukaya yensi ijenge na ukana namna za ukawandua doe hamafura ya jurenga wakati mwinji kamezimira kamezimine abonge ngabo bitolan iliwe ya ukaya wandua one nsi nyanzani rinike bahanu ikao ngarjo juware kule mafura riyaye heyabo hainu wakati rijo kanzari ya rumie redera renge rijerjeri rumie harmwa yensi hatu. Iyo nde nukta ikao waziri haitekeleza. Harmwa ye wizara ya he ze habari za bonze waziri hatekeleza matarajio ya uka yensi hatu mruhusu ya njie harmwa mikataba na ena yensi ya Bahamas. Baada ya waziri ya onesa litarajio linu wanachama wa serikali wajitamuka ya ukaya ngwao kairi ya ukaya waziri ya dungi ya mahadisi yao wazima nensi ya Bahamas ili yensi hatu ikena mikataba ya hatu na yensi hiyo nsikao harumwa ze karari zikurengo harumwe dunia sito jihunda wazima na siniyo abongengi yo aula ya ukaya rinjie dingosi harumwa mikataba na sina yensi hiyo. Waziri wa hezi habari za bonze ili hanukta ya saya itahao ya ukaya wafanyihe mkutano mhu wahe daula ya hatu na wazima nezensi mfukare zikoparwa haluha ya shimanga Conseil de coopération des pays de Golfe. Mkutano huo ritsaha ukeuje ufanyishihe harumwa yensi ya hatu inu na ngara aminio ka mkutano huo ufanyishihe harumwa yensi hatu ngabo faida zinjika ungarjuzi hunda ka mkutano hamandu ufanyishihe harumwa yensi hatu conseil hauje mlifuha wajitamka ya ukaya wanika ye waziri wa hizi habari zo monze ya rukhsa ya tartibishe mkutano hamanda hunu uje ufanyishihe harumwa yensi hatu. Harumwa ye wizara ya hizi habari za ndani waziri haeleha nukta ya proje ya loi ihusuo ye namna wajeni wanjiao harumwa yensi hatu ne namna lazimu waenshi harumwa yensi hatu. Ye nukta yenu ye mawaziri wanti pia wa rinkwazito harumwale su alalinu nao wamruhusu waziri abo ya dungie ye sharia shenu waone saizo ikaungwa fikiru za lazimu zitilwa harumwale lo mjarada unu ya lazimu kawe mateknisien wahe wizara ya hizi habari za ndani wende wazitie ili mjarada unu ubewa harumwale jumba la mawakala ili mawakala wajitamke harumwa ya sharia nukta ya sharia yinu yuonesawe heli ya mjeni ya lazimu ya njieni heli ya lazimu ya kai harumwa yensi hatu. Harumwa ya wizara ya litumo waziri harunishia ili baraza la mawaziri ya ukaya ngabo
harma ye wata matarajio harma ye Organisation africaine de la propriété intellectuelle ya ukaya ye vani ya Comore ikaye anziwa harma ze indication géographique ya ukaya hiyo marque ya Shikomore halitarajio linu vanorizambao ngilo mtwalaani na serikali wajitamka ya ukaya ya wizara idungi ile tarajio linu hata liwasuli bahanu harmwe dunia wanduwa juu ya ukaya ya indication géographique ya hevani ya Comore harmwe ya wizara inu uyo ye waziri hataha ye serikali yimkubalie yafanye mikataba ya mshilizano ya baina ya hahe ye wizara ya hahe na nsindaru ikao ngabo ye Kenya ngabo ye Djibouti ngabo ye Sultana Doman harumwa ye miva ya tumo harumwa zenongo zinu ye serikali wajamwa ya ukaya wamkubalia ya ukaya ye waziri wa hele tumo ya njia harumwa mahadisi daina zensindaru zinu ili riki harumwa mikataba ya tumo ya hatu dasina ye zensi ndaruizo jirani harumwa ye wizara yaho shababi nesport waziri hata hao harmali baraza la mawaziri ya ukaya wizara inu yinikiwa arudhi yo ikao ngaijo utsongeza wawahe jumba la shababi le jumba la shababi linu haluha ya shi manganga si hamba centre culturel national ye serikali ijamwa ya ukaya ngabo projet ikao ngai jerewa ne ministère des affaires étrangères ye projet hiyo ngiona tartibu ya ukai wahe centre de conférence internationale abonge olu ya ukawa ndo wafanye majumba maili ndo wafikiana ya ukaya ye centre culturel inu itsanganyiwa ne jumba linu wizara ya habari za bonze wanzo waliwahe ili ike centre de conférence multidimensionnel. Voilà yonde heli ye wizara serikali wa renga zekarari harma ye nukta hiyo harma ye wizara yahe mrekebisho ye ardhi wazir ha hileha nukta ya utsaha ya ukaya wafanyiwa tartibu za hazi za elabore inurambao haluha ya shimanga schéma d'aménagement du territoire ya ijoka uhusu yeshaisiwa shangazija ni shanzwani baada ikawe hazinu ifanyiwa harumwa shaisiwa shangazija shamwali donc ile baraza la mawaziri likubali nukta inu yenge watsaha ya ukaya kazi hazi zinunga zifanyiwao ye waziri yaone imamera wahema bavu yoti pia ya heshesi wa shanzuani na mwali wake hodingoni mwahe wasaidia ilize hazi zinu zifanyishihe harumwa wizara inu wiyo waziri haeleha nukta ya ukaya ngwanzo ya behe wana harumwa nchi ya Senegal na nchi ya Kenya ili wende wasome ya ilmu ya hezi hazi za mwadozi nutazivumbu harumwa not ya serikali mkubalia ya ukaya harumwa yensi ya Senegal mahsusu harumwa mji wa Dakar ya serikali mkubalia ibehe wanazioni 12 harumwa yensi ya Kenya mahususu harumwa mji wa Nairobi ya behe wanazioni 14 wanazioni wanu wajohenda wende wasome ze namna za hazi za hezi système d'information géographique zijosaidia ze hazi za hewi wizara inu harumwa ye wizara ya unono wazir haonesa ye namna ya ukaya baada ya COVID-19 ye mpox waziri haonesa nukta ihusuo ya mpox haonesa ya ukaya vanu rizambao vanu ranzo wade unu wanji harumwa nchi ngabo wanaja mumengo mine du wanrikao wasihwa no wade unu kabati mru ya hafa wanru wararu abaha rizambao inu du wanru walo l'hôpital haonesa ya ukaya ye wizara itanziani tartibu ya ukaya wanru wa vaccine wanansi walio ikao ngwa arisk ya ukaya wade unu wadhuru abonge ye serikali wakubali ya ukaya
watoe fungu la mali la milioni 25 sitanganyiwane ile fungu la mali kao mapartenere wa hensi wajozitoa ili isahilishe ye wizara ya unono wahundeze taratibu za ukaya vaccine jetilwa nziani haini mwanadamu ulio harmwa masiwa yanu yatarajiao yafanye vaccine ili yaje yafanye vaccine harumwa ye secrétariat général du gouvernement ye secrétaire général du gouvernement ha veha noti ya uonesa namna ya ukaya ze wizara za lazimu zifanye mikataba za projet za daula inge ye wizara inu yaonesa ukaya ze wizara za daula ikanga zanzozi lance projet nga ilazimu hahandani wanjie mahadisini naona ye commissariat général au plan ikawa sawanjia mahadisini naona commissariat général au plan wandu wao waone namna ze projet hizo zifanyishia shaba we secrétaire général du gouvernement ilazimu wao warenkwa dito raha ze projet hizo ze janjanziani ze etapu hizo ze respectewa yondo wakati kao ze wizara ngwaona uhuria watienziani ze projet hizo ili ze projet zizo ukanatana mfuo harumwa maendeleo ya hensi harumwa ye dhamana wahe kabine wahe muwahe daula ya dhaminishiwa ye difa ya hensi hari fanyilia namna ye heji ya unumwaha ikaonga ilazimu ibire miongoni mweze ndongo ikaongizo na kheri harumwa heji inu ye heji inu ye heli ya arami wa mwahajana na unumwaha wabunguziha riali zihu mengomine na ziraru na majana mararu ani ya webie unumwaha ze heli mdo akawaramia heji ibunguza rali zihui mengomine na ziraru na majana mararu abonge haonesa namna ye heji inu ya lazimu ifanyishi mwahaunu ya uka haini mdu wandoka hendo heji wandu wajula wahunu ye mwezi 12 ni mwezi 12 ya Mei ya humu haziuzili na 26 ye humjo zao emi haji wajuja zao ye mwezi 2 uhondra ye mwezi ndaru ya Juin ya mwahaziuzili na 26 na eze ndongo za kaulazimu zikai harumwa ye heji pia zisa zikamilishiha haini mrujo kahenda harumwa heji hiyo hasa hanikiwa ye biye yahe ni mrujo kahenda harumwa ye heji hiyo hasa ze dhamana zahe za hobanu ya joka ukaya ramaka ramadina wasawa unesa namna hili mdo ajoka ukaya namna ajoka udole shakula harumwa wakati kaungu joka ukaharumwa ye heji hiyo namna ye magari ajoka upashi ya ikangwe ndo harumwa ye miji ikawo ihusiwa ipasiwa nesha ibada shinu hawaonesa hata ye namna ya ukaya ye ula mnyama ilazimu ikawo mru ya rumie wakati alo harumwe heji ze swarafa hizo pia zisazi hulwa na ne visa haini mru joka henda harumwe heji hasange na ye visa ya hai unumwaha wandu wajoka henda ye heji yo kamgwa venze ngwao wandu majana 8 na mengo mitsan ikao hanyisia hena mnainu harumwa shaisi wa shangazija ngwao wandu jana na 20 na wane harumwa shaisi wa shanzuani ngwao wandu majana maili harumwa shaisi wa shamwali ngwao wandu 29 harumwa shaisi wa shamaure ngwao wandu jana na mengo mitsan harumwa wananyasi wa enshio bonze nda ila rambe uhandu hakima nga diaspora ngwao majana mararu na mengo mine na watsan yabo wandu wao deja wasawa libize bieza hao ye agence ya heji wasawa rengeze dhamana za wandu wao wajuruha harumwa imadati na yavumbua vala ngarumba mungu ya ukaya raha wandu wanuwe jaroha henda harumwe heji shaye mhuwahe daula ya warenge ye mwezi shenda ya Mei ili wandu wao waombele dua ya mgajandia msafara wao ubirendo ka mguu havenze hiyo ndi namna ya heji ya unumwaha yarekebeshiwa ijeibire kamwa venze hizo ndizo nukta za